Bantersyari upah hari ni cingalang. Kumbagalong ni pun pada kibara buat kita isisian ni terang banwan ra cingla balai. Nama kini kita sensyari tagatin English. Lagamanta kini pat kibam snoto ya gatin kabangi kren. This is for the non-Cassie speaking friends. In a nutshell, I would like to convey a very clear message to all the non-Cassie speaking friends in our state that the voice of the People Party was established not to harm the non-tribal community in the state of Meghalaya. However, we formed this party on the basis of securing clean politics for good and effective governance. We also formed this party to provide safety and security to all the citizens of the state. We want to ensure that peace and tranquility prevail in the state. We want to make Meghalaya free from disturbances so that economic activities of the people will not be disturbed and affected. Therefore, you should not fall into the trap of those who say that the voice of the People Party is a party for the Khasis only. Our fight is against corruption. Our fight is against poverty. Our fight is against partiality. And these can be achieved only through clean politics. Therefore, I would like to call upon each and every right-thinking people of the state to join and support the voice of the People Party so that we can make Meghalaya one of the best states in the country in the days to come. Ki patba ki beide ki jonga ki badan hagani kapor governmenta nasno gani ke kamram ji banyin pa ya gani ke khubor ke bashai shagini ki wei pat ki chai penri ki badan hagani ke ri ke sigi namar ke dan ke sing persyang ban pen snow to bakala bangi ke jimi ke ji ke dei be tek tanya ki pa khasi hemre em kadai na kata ke jela berkoi hoi kumai la penpau bani yang bani ada ke hak ka kerpang ke jingi kom ke jai riu rei snoto bagani ke kamram ke jingi ban pedru ya ke jingi jadi hoi pat ki jai ben riu ki badan hagane ke ri ke be ke jingi so ki pai babi ke ei ke penong ini bangin seng ya ke ni ke voice of the People Party niyo i bagi patba kita nak pergi ke jing dukam mensin niyo i bagi patba kita nak pergi ke jing ling am mensin niyo i bagi patba kita nak pergi ke jing red mensin kong bangalong menta ki patba kim tip kilong ki ai ni snow kum ki patba bagi telot nim donbo nim la le ai apa ni pet ya ke jingong jingman jong ni ke jela ka ba e ke ji la ni pai si ke yo ke got la ni pai si ke roi ke pa la ni pai si ke jinjat ki kon samla la ni pai sa ke shong sok ke shong shngai o ki pat ba ki dap da ke jing ling a ke jing pisa ba ke jing Ardent ka ba ngima ban sko tu shadung yin yan kom ke chat mri the voice of the People Party ka kwa ban pensyai di patba kumla klendi Dr. Ricky ibrahim general secretary of the party ibrahim kurtong uji bangilong ki kinra kinma bahari sensyar patba upatba utung ya urang basnong upatba utung ya MDC upatba utung ya MLA upatba utung ya MP
u MP, u MLA, u MDC, u Rangmaslong, kini ki Syakri, ki jong pat ba. Paling intim yang kita ki Syakri. O ki pat ba, kaman hingkong, ngikwa, bapin suntu, bapinong ki kenrat, hagari sensyar pat ba. Nakata-kadang yung democracy, a government of the people, by the people, for the people. Weng no, yang kintin pat ba, kanam dan ke democracy. Tetapi ni om bagi bagi sensyar pat ba, ni depan suntu yang kata ke jimut jong ke sensyar pat ba. Bawat yang ke constitution negara India, lapdiang haga kerteng jong pat ba. Namar kata ke preamble of the constitution. Kaum kumno, we the people of India, having solemnly resolved to constitute India, but kumta terter, kabawan nakata ke keteng ke jauh pat ba, kata ke ke por jengi pat ba. Henry mengikit pat ba ngiklet, mengidon ke por ban tung, ngiklet mengidon ke por ban weng. Ngiklat pengidong ke por ban keli cingkeli negi ki Syakri ban wat ban pancing ken lagi mana ke senam kado da pring topi ki menot ban keli cingkeli ya ke MLA leniu MLA of people legit kado da pring topi ki menot ban pancing ken yo MLA leni ke MLA leniu MP atau ngila je pancing ken atau ngila je keli cingkeli o ki pat babe. Oh bila menong hama sngap yang kata ke jingkren jumpa Ardent snow kumbayalat election MLA hama kini ke MP election pada ini keren bumba nama ni kuat ban wanra yang kata ke jingkla kaban stang ngadu kini ke MP election kau dipat tak ni kuat ban wanra yang ke jingkla hagi jimut di jimperkat di jongpi kampir pada ke MP election ni kuat ban kenra ngadu ke tendrai ke telung jangan cimut kecil perkat kena mengin sopo nangis syakmat syai'in ya ini mentik syai syarungin ya nangis syakmat yang nama tangi seng ia kena parti ia kenduk ia syang ia tir ia tai kumgi nangalam kumgi priu ki badan ki jingkit kli ia lek kumno ban weng ia kena jingkit ke wakia naga cimut kecil perkat di paiba ban weng ia kena jinglinga ke jing pisah ke jing red bensin ke jing shifting ke badan naga cimut kecil perkat di paiba. Orang yang lagi kenduk pun sin, mendai tang sisin, pun sin, mendai tang lagi sni, mendai tang lagi kenai, mendai lagi senam, yang lagi kenduk, banyak syong, banyak tai, banyak tir, banyak wad, dekat kan nanti, kapan laban weng yang kata kacingnya, tang kau kan nanti, kau kipat ba, kata kade, lima kesensyar ke kanan ke bawah, nama kata lagi pertai kacing kelah, bagaimana panwan, hari kecelah kacing, tambah halor dan nongrim. Jangan sensyar ke kanar ke bakut lambda kade jangan sensyar ke kanar ke bakut ngenumlah banyo ya kata ke bangi kwa ke bangi pu ya katong nama katakan nongren ke bangi kong ke ji kalang kat sensyar ke kanar ke bakut ke bamut persya ya ke bangsa amdan jaga ya ke bangsa maka voice of the people party amdan jaga ya ke jingle siang haka voice of the people party Alam dan jaga yang bisar pamhak hak voice of the people party. Hak voice of the people party ke sensyar. Kamu mendon bangsa, mendon jina silang kemat, mendon jing bisar pamhak. Atau video yang jing kemen, atau video yang jing sot, atau video yang jing syan. Kau kipat tak kade kata kebangi ni kuat. Oh kau kipat tak nama kata tau. Ni kuat ban wadra yang nongrin play. Agak sensyar ke kanar, nama ngitip pengilang di cingkau ke berkoror di jomblay, ngitip pada blay pada baik berhenti, yang ke sensyar ke kanar. Oh latip dia kali kasih jentia, kum dari kilai kos im kanar joy. Ayu kisim bitolai kilai malau senam, kita dan kalian berupam malau senam. Ban ayo ban aidam yo play nombo nong tau ban duai ban pirat ban kerpak ban kerpon no play nombo nong tau ban kerku ya ke it ke hima ya ke ilaka ya ke shlong ya ke lingka ke risai ya ke kli kam jong gibriu bagi briu binong shong shong di kon di hajar kinyo ya ke jingem ke bapohok ke bapai ban ke shong suk haru menta mene ke don ke pomlang smith ke pomlang yodo
kadang yang sakit yang ketemrai jingat di dalam sensyar ni makin syariah ala kajong kebol kim syariah ala kajong kejista kim syariah ala kajong kejina andoi kirong em ni ton kam ya kekam kajong pala kajing le isnei ju play kita dam na katakan nyam kurkom dai mar kita tahu letik kis im ju hima kasih kum ki lindo nyam ha kajong kebol ko ki pai tak kata kan kadang sensyar ka karar ka bangi ni ko ka politik hangi ka mereka kam thok ka kam syukur ka kam pendit priu ka kam penyak put banami ki bang kersan yang ngam aji lah kum kata kadai ka politik ka juni ko ki pai bare jangan lalang ni dan ka por kami ki pai tak ki don kami ka jira ya ka batei menle ngile ya ka bala panle ngile nyemla palat ya kata ko pai bare dai mas ngi ko penting ka politik ni ko apa fitir ka politik ka bakumung ni ko ban wanra nang ne syakmat nang tangi ko ban prinsip ke jinglong try ya ka kindo ka siapa ke negeri ke ya ka sini balai ni lawan dan keren ya ka jing shisha malah ka cak benda ka dan la rikin ti ka jongki kinaga kita la ka jong rikin ti berarti ko ka nagaran kimizo kita la ka jong rikin ti berarti ko ka mizoram di Manipur, puri kita nela kejong rigeti berarti kong ke Manipur. Di Assamese kita nela kejong rigeti berarti kong ke Assam. Di Punjabi kita nela kejong rigeti berarti kong ke Punjab. Di Bihari kita nela kejong rigeti berarti kong ke Bihar. Di Nepali kita nela kejong rigeti berarti kong ke Nepal. Kali-kali ke rigeti ke sini, kepengin hak pan pensem ya ke Jingong try, pada ke spak ke Bawley, ulah keku yang ini kok kipat pak. Jadi nama kata ni kuat man bu ia katakan nongren. Bu yang katakan nongrin, bat bu kipat pak. Ingat kita kalau di nongrin kita scam. Kabang ilak ban yeng, ban penek pensa, yang kejat beliau dengan negeri, kabang yang kejut. Bu kipat pak. Ikuat kenya mana kata apa ni tu epi, bagi lek keleng-keleng ban pensyai kipat pak. Bagi ni ban snoto yang kejut kepol. Kumno bagi jet you tahu MLA, lalu MDC lalu MP. Ban bagi ni ban tiru kaya kamram jadi lagi MLA, MP, MDC. Jadi ban tiru dah hak kejongki. Nilai cepat pak ban hikai, cepat pak ban create yang kata ke political consciousness lagi awareness kepada orang kecil paling. Agar jinsha nak kalian election department jom berjalan Meghalaya dan kalian election commission kita di ban I award yang ke PPP kepada create yang ke political consciousness kalau nak mentah ke MP election ke bangji shongship mentah ke shongship. Dari mana kita Kristum di Noram jangan voice of the people party. Panikai di kuat tak penting tip penting kami laga jumpa bandai benang bangim lari pilak bantuan benta ban sandur ya kalawai jabari bata jack meriu. Oh kalau sisa kalau semua pamet ni jukli kat siapa balik ya kali jukli onggo kipat pak pikwa ayubi suar ke election lights open suar election Pikwa ayu, piwa ayu, badan tak piwa ayu, bat pikwa ayu, bat hadirin election. Kaya ini ibro si kata hikalong, bagi patah keleng geri, hakaleng celah. Oh, anda jangan election punya song shit, banyak room banyak misi jadi candidate, banyak oleh pan by the way, by kot, by kia, bos banyak piknik, balik pan siang, balik pan siang, balik pan kana. Beri kita patah kilong ni. Nama kita orang film hok mentah production dan film hok. Dia tang mentah fikor tidak banyak. Oh dia collection banyak kemat film ini. Kini ekon election kita di besar. Kita upat bawa hagi lifestyle kenai. Nama tahu orang ini berbiang. Yang ini kejengwa. Fikor baik kot nilai, fikor baik dawai nilai, fikor baik kiat nilai. Mana peluk seluruh. The voice of the people party kanam sampiak dan penjak di konsama. Dalam sampiak dan penjat gilong yang sam. Hindi kaya ka ini kuat kalong. The voice of the people party kampwa bagi pat jadi yang lain. Hayung MLA ni hayung ke MLA ban pan boycott ban pan by dawai. Ban sejak keren bay pat. Ban sejak tim sejak telah. Hakita kisakri. Balat bani kenra. Bagi pat ni kuat. Pada sarkar kadang pendiang yang dijaga sumar. Sang puat lagi senam bila lajak berhenti kum kecewa. Sang puat lagi senam pilih di dalam secari kiko
Oh, kata Andre, haduk mentah tang uwe neurologist 4 dan haki hospital sorkar. Dan ke accident the tengku klik le possible hospital, nyem dan neurologist selection di private hospital. Le di private hospital, ni hapsna nak marmar mono beri bahi, pendiang lupa silap arlat kisah. Kata kene kebaca, hangni kecelaji haduk mentah mene ko kipat ba. Namar kita yang don kam ban penba, ye don kam ban pendiang, ye jaga sumar, ni don kam ban ki specialist, ki bobo ni hospital sorkar, ki machine ki test ki dawai ba kumta ter. Kenapa ki pat batin lagi, aga dor macam ni yo ye sumar ko biang. Pendiang ni jaga puri kata ni ka thong macam kuat ka ji. Oh ki pat babe, ki wan ki beri na po Amerika. Kung tadi kam exam Meghalaya, ani ni pija do kan do thai ni soto. Nipid haduk kanu pengibaban puni yang katakan kay kani citizenship amendment pada jangka menpun kelai kini kaan kenang man pelong tradisional ni itu di Poiril si India patkat kum kaji batai jum abul barkat ubre profesor juga economics department apa Dhaka University wong batang ladu kesem kakendai span rumsau harus nam arajar katlai kiba pet na Bangladesh Siapa India kena ada 1.9 million. Pada ni pengelas kalak ada sifat hak lain lah. Kau kipat pak. Kali kanu tak tadi ni ukasi. Henry hapan sudu pat ini diwe dicai Henry. Lawan diwe pat tiba temai dan tak ai kamai ke kaji ke jongki hukum jo. Lawan tadi dia bah. Ya kan dia kisah Henry dimut pat kami. Lalu apa asam mentah lah pedang ini bagi nong India. La sebenarnya apa nong bagi India bagi mana? Apa tangi ke ILP kima? Kasorka lagi ke Prithangi. Halaman pas ke tengah resolution nang tengah ILP. Hari ini saya lagi ke persya dan protes ya ke presidential order adaptation of law ke bagi wengnya ke kintin kasih janda dan ke Bengal Eastern Frontier Regulation. Jadi kan persya soalnya kata. Baladala dan restur yang ya ke kintin kasih janda. Haka Bengal Eastern Frontier Regulation amdan kam resolution tang dengan notification yalala ban petrikam ya kata ke airline permit kanung ta ai tourism menung orang ta ai tourism kapin tikinai kinong ni sagari ke jela lagi nama kam de jingkang bagi nomorsu sagari ke mereka pin tikina bantit mereka belum metangin tep uai burung uai mumi ka crime ka syukai ha haka jela Meghalaya no ka sok balle ikam di resniu yimtep kuno bawan balle kajisha long kajisha kinap jadi kentai hari ini senam di mementang syukai ha adu kata akan pai Oh, kau kipai tak primot nisuk mensyupet niki AK itu mengelong nama tanya where di kipai pak ayat ketiga man ketiga yang berjumpi ni ong bangila pan pelong yang kejela Meghalaya kejela kabar ruspa maka jing terangi ke jing kelong bangin i bakan ri ke jungi kalong kabar shine bak kabar ruspa kau kipai pak dengan ri kana ida ke jungi kau kipai pak Nyele lalu pat bawai kapor. Abang ini yo kapor ni clear kai. Ni prim sisa kuno. Ai ini kapor sampai. Yang saya makan lu. Yang kita kepada luti. Yang kami ngeri kami ini kaji. Kapor yang satu people party kapwa. Banyak sepak kamu play lu kerku. Yang kami ngeri kapor ini kaji. Bangan letang ada wajan nongien. Akan ngeri. Ni kuat ulung song. Uli yok bentar. Don kiyen, nongyen, hari ni ngeri kuci. Kita aman pit, ya kanye kesenong lah entrak berang kowe. Don simun pat kita aman pit, tanya kanye khot flow, bansanyi asem. Yang buat yang berkumpul betah bagi palka. Kesorkan India korang yang skim PMAY, skim IE ni kemudian. Don simun, kemudian kita yang beneficiary, kemudian ada list. Apa? Di block office. Mereka sak tangga keteng melalui nama Kim Dong Kino. Yang kuat ikut hukum kata. Orang yang mengeri kecil, kau berpelah, kecek dia kau berpelah yang long try. Dia kena kecak, hey long try. Apa tan Al-Husau dan Shispa, agak celah Meghalaya kagum ke socio-economic census 2011. Kaya tu petang Al-Husau dan Shispa ni dan kena nyok sau ni dan. Unang rap Meghalaya mana mepet ni cek ni. Kalau unang rap bulan ni lah kacang kalung pun dan wak wai kalau bang rap.
Minta bila undang yak sansnya muda kene ke jaga, sasansnya bani luar yak satya nombre, kamrek sentuh, kami osubah benar benar jaga.